Kublai pi baro na Bosco Media Network, Iwan Rasha pi, yaki Khuborjylla Khuborjylla Jakatayo Beningkong, jo benai Nohprah hajar pulai. Kimar kiba kongsan ta kasni Shillong. Rakhe Jubilee ki star SMA ke Shillong. Wan shimbenta lai pulai jur kiba penkre banyatho Samla. Tuat kilong kemi syakador bar pelun bahnyau jaka senjuk ki kenthe Shillong Archdiocese Hamaubri Parish. Yo ye mani thamai kabalang Shnong Catholic Rangshang Kham. Ban Shirham ka jinga kendo lang balai sngi ki Samla ke SYM. Tomantang ini pai shiki Khubor ki bakhamnya. Ki Sister Salvation jaka Immaculate Heart of Mary Shillong Province sakan riotere Nohprah hajar pulai kila rakhe yaka Diamond Jubilee jong Sister Celine Michael but Sister Isidora Pasi. Golden Jubilee jo Sister Elizabeth Thani Mutil, Sister Elizabeth Vazia Kalayil, but Sister Rosina Lare, but yaka Silver Jubilee jo Sister Mary Hunbi Dekar, Sister Wis Mary Karbikiu, Sister Rona Karkangor, Sister Mildred Kars Emle, Sister Lugina Shilla, Sister Rihunsten, but Sister Tarsiana Ternyang, How Auxilium Provincial House, Nok Thamai. Hakamas Bakot, Balapermenta, the Most Reverend Victor Lingdo, Archbishop Jaka Shillong Diocese, ila ay kublay kerpang yaka jing klan ke jinget juki sestar, bad ila kunturu bakinya iit barabor. Kisesta barakhe yaka Jubilee rupa, sa shisien kila kular bakin yaine ke jinglong reuniam jangki, da kabapan thamay biang yaka jing semai jangki, bad lapan kuburam ru yaki, da Sister Elizabeth George, Provincial kum kadak kajing skongo. Singing on the restless wind, send the Lord, send the Lord. There are souls to send the Lord, send the Lord, send the Lord. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore, and bless His radiant face, let it work forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the Lord, send the Lord. Rise, Thy Spirit everywhere be found. Send the Lord, send the Lord, the blessed gospel light, let it go to shore. Send the Lord, and let His radiant face light the world forevermore. My hand with oil, and my cup it overflows in joy. I feast on His pure delight. Because of the celebration of the Jubilee, you praise and thank God. What does it mean, Jubilee? Jubilee means when we look back the past years, it's a time to praise and thank God. The time to blow the horn. We don't have horn nowadays. We blow the trumpet. But you are blowing by your own lips, your mouth, and praise and thank God for the gift of many, many years. Because of the call, and you have answered yes, and you are faithful to now. And okay, when you go ahead, when you look ahead, you journey again now with hope. There's a hope. Because you are called to love. In loving, you have to forgive. During Jubilee time, forgive all the past sins, whoever offended you. Because you have to renew your life totally for the Lord. That is the meant for the celebration of Jubilee. So we wish you to do that during this year of Jubilee. Others, they are on the journey to do it.
but it's good for you all learning yourself together with the jubilarian today. The Lord be with you. And with your spirit. Let us pray, O God, for the jubilarians that we have celebrated today. Lord, continue to bless them and bless all the sisters here, especially Mother Provincia, council members, and all the candidates, that they may be faithful to you, to the call. And bless this cake, which one prepared with love to celebrate this jubilee, so that to make them always sweet by tasting this cake, to strengthen vocation, to strengthen life, to love you and to love one another. Through Christ our Lord. Amen. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ka Family Commission jaga Nongstoin Diocese kara yo ban sedang ya ka diocesan immediate marriage preparation course ka basan sngi nadu ka South Tarik hadu Pratarik Nohprah Hajar Arpulai ha NSSS building Nongstoin. Kani ka marriage preparation course MPC ka longtang na kabanta gitu ki banet ho Samla. Kilai pulai jur ki baladep ya te ktie na ki parish baper jaga Nongstoin Diocese kila wan yeshem benta. Lapan pupen pieng ya kan dikasni sedang dekat mas bekut melapan menta di Bishop jaga Nongstoin Diocese i Bishop Wilbert Marwin. Kasenjuk kikan thai Catholic Shillong Archdiocese rengkat kajinga trelang bat ka Maubri Parish kalala ban penlong ya kador bar pelun bah nyau pala sedang nadu ka artarik Nohprah Hajar Arpulai bat lala ban penkut hakalai tarik Nohprah Hajar Arpulai ha Maubri Parish. Lasakhi ya kajingwan shimbenta jengki hajar mut kilong kemi na ki parish baper bahab hapo ka Shillong Archdiocese. Hakite ki arsngi lenter lapan long ki program baper da kajingwan sakhi wa Archbishop ka Shillong Archdiocese Most Reverend Victor Lingdo ubara long ukong san hakaknya ka kriam bad uba parya ya ka ktin ublei hakajingdan rangkat lang ru ki wei ki Lingdo so blei ki sister ki brodar bad kinong kit kam baper. Haba parya ya kaktian ublei u Bishop Victor Ulaongba kilong kemi kidan ya kabor ban penbha kamtam ya ki khun Samla. Ulaong ru ba kilong kemi kide bandan bentalang barabor hakabalang bat hakaim lang salang. Hadian kemas bekhuat lapan long ya ki program balengkot bat kijing ais ngobha ya Archbishop Victor Lingdo bat ya baro kinong kit kam juga senjuk kenthe Catholic Shillong Archdiocese. Lapan benaru, baik kodor bar pelun bapra juga senjuk ki kentei Shillong Archdiocese jong usnam Hajar Arpusau kan long ha Upper Shillong Parish.
ngitip hai kata pilale yakani tingis ngau sarong sungu ayapi nang ta shu pidan kasap ban penbet ban penbha hapadan bon kijing jikten ju hayeng asem hak imlang salam hasinong hatal hakabalang hakparish pila ban penbha yakijing baro kat ka ba pikendu daga mensim yasha te pilong kerpang shisha piken te baro pilong kerpang kamtam kani ke bor pamentang ikan keren berbor sepangka role of women in the church, in the society nang ta shishu ngitip hala dengan penya ke Bible kikai ki bobon kum kamaria kabalong hoy yo play balong ke kemi jong Jisu kalapun lakhai Jisu dang peniem rengkat bau try Jisu banu Kalong kasngi sakan mau ya kabalang shnong rang shengkam bakala yo bante ya kawe ka ye mani batmai ha kalai tari Nohprah 8,000 arpulai bala ai nam ha kamaria ka kemi jong rosari bakhoi la sedang nak jingdwai bat kurku ya ka ye mani the Reverend Father Leo Mary Lindam bat board sa kamas bakhoi ha ka ba Father Leo Mary Lindam ila long ikong san ha ka riti le NIAM ha ka jing senran lang Joy Reverend Father GK Warba ki brodar ki sister bat ki Peit runget Katolik ki bawarna ki we ki balang shnong. Kabalang shnong rang shengkam kalong kabalang kabadang duna hi runget Kristan Katolik hendrai da ka jing teri shitom jo ki nong kitkam ki rang ba balang bada ka jingerap jong ki bahalor baro kilayo bante yakani ka yeng mani. Bon baro mersim bako Gajing I you try to you Jesus Christ. Gajing it play you kvam. Lemegajing yas long jo man simba kun. Gandon rain God but pi baro. Hakawin ka ying mani enong kendong. Hagawai ka parish ka bangalatre te lawan uer kalang bat kata ka yeng mane kala klem banala klem kata ka yeng mane kasa bet kong talen ro hangta bat ka jing klem jongka klem ben yeng shu ya kata ka yeng mane ka noru balai cerita ka balang shnon ala berngem ni tai rengba balang nga yampi ru yambi dombi bah ngam miterang ba balang ngong pirang ba wai kutrai tu isene baradien kene ke jingruai in saker ko ya kene ke yeng mani
Barishisha, Menta Kesngi, Ya ke Jinkam Beneng Laple, Hakane ke Shnong Rang Senkam. Man ke por mga wan ker kuyeng, siya kini ke Jaka, but man ke por bagi wan jingeseng, ki khana jongi, kim jukut, siapang kita bulong, ki bas her kini ki tem, ki ba yai ta kini ki wa, ki ba tong doka, ki ba yaki dong musa jongki yakani ka tem barok away kamtam na ikong meris ayo snow ba yakini ki khana jong kita bulong mene sngi na tharai kita bulong ken petlut but ken nam no chuire ban shom shakini ki long ki wa barok hoy balai na mar ba hanni Ladon ke yeng jong belai. Kalangi satu syai pemerintah dari kesni ke bakrau, bang istang, ban kemau tempang, ban kemau ik, kumnu, hadin bau angel Gabriel, kulon pau ke Maria, kublai ko Maria, kabadap de ketingei, kajing suspa kalasdan. Pat mengipat ni akvirati penkre nak bentang kata, klempet kesniu try adben, menek kesniu try adben. Kimde tamay penkre na bentaga Christmas katu kadai tang di kemau ye hendrei kebakam kong san yang ay pi gede gede bangin penkre ya gede nur jongi menta kata kadai gaji penkre na benta kawai pat kejingwan jong jusu bangyong kejingwan ke baar panang tapan na benta kejingim lawai kapolat ben Kadairu manika yengi bangin penkre na beta ke jingwan ke balai pat ke bersama-sama apa yang diinginkan kami sinjani Kalumpung ikenduk lang juki khun Samla juki SYM kabala sedang hakashi tarik Nohprah kalapoi no syakabakut hakalai tarik Nohprah hajar pulai. Hakani kesngi penkut yakani kalumpung yakenduk lang juki khun Samla la sedang syuara kemas bakut hakaba upadar primus im kongjo ulalong unong penmenta kemas bakut hakajinga dan lang upadar Anthony Karkongor upadar Jeffrey Karkongor lembat udikan Anthony Karbuki. Hadirin kemas bakut kala dan ru kajinga mirjing mutlang ya ke kaba kila yo jing hikai hakini ki lais ngi lenter. Hadirin kani labut pat siki program baper kum kijing syat tenrai bat kijing ruai kabaki khun Samla badon sap kilawan panyashim benta.
punishment sengat kala penlong ya ka convention ba kendai ka basedang nado ka shitarik Nohprah hadu lai tarik Nohprah hajar arpulai habalang snong kediap halor kapang tu kiar na kijing sniu tu wa de ka babha tu wa de ka jing suk tu ria ka haka shitarik Nohprah la sedang de ki session ba pair haka bala ai jingkren de ki riu shampang ki ba kuntup ya uba prangki pawa uba wanmi sengkon bat na uba standi bare lapan kut ya ka convention ki khun Samla ka punishment sengat haka lai tarik Nohprah hajar arpulai da ka mas bakut haka ba Reverend Padar Orlando Dekar parish priest haka jingsen ran lang Reverend Padar Matthews Biam assistant parish priest ki we ki bahlor bar ki paj riunget Kristan joga te ka than kilawan bari shem bertalang Namar katang ikar pat yeme. To pen khoj pen kentang ikine kijing terwan jungi. Da ka bapai uman sim jong me kum jer halor jungki. Bekin dup kala long yengi. Kamet bat kasnam jong try jungi o Jesus Christ. Ha ka por baladi noy bala komon seo bha. Ola pediang ya kijing sha shitom. Ula shem yokpu, bat da kabaingu yeme, ula kdia yu, bala ai halakisen ran uong. To shem batu bam nakani pi baro, namar kani kalong kamet jonga, ya kaba NIT nakabenta jongpi. Lord. 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter, 5 liter, 6 liter, 7 liter, 8 liter, 9 liter, 10 Maradina. Nina, Maradina, Maradina. Prosegui besaru, prosegui besaru. Go for and praise the Lord. In the light, in the light, in the light of God. Hakalai tarik Nohprah hajar arpulai lapan ha perda ya ka jingken jo ka yeng mane Our Lady of Mercy Catholic Church Riangkhan shaumau mer ba arpusan Silver Jubilee kum kadak ka jingkemen ya ka balang snong Riangkhan kentup riu tuli ki snong Riangkhan nong daju pendeng gagar por maulai nong thamai
di nong dagong haka wei ka yeng mani bala ai nam haka kme juga jing sin ai haka jingelam irang ba balang iba Alfred Kenshi bat iba Jiligius Rentong assistant rang ba balang. Hakani kasngi jingdap arpusan snem ka balang shnong la yo aban penlong da kamas bakhoj bala terwa di padar Cosmos Jerwa Parish Priest Divine Mercy Parish Umdang haka jing senran lang ipadar Elingking Lingdo bat ipadar di tandar Lingkoi. Haka no pai sngi la sedang da jing mani sakramen di ipadar di tandar Lingkoi bot segi program baper. La yo ru ban pen kuburam mi kilong kmi longkpa bat kirang ba balang ba menshwa bala penkut da ka ba penhab ya ka lama da ipadar di tender lengkoi ibadai ikongsan hakani kasni. Kaseng Samla Good Shepherd Parish lat rembai kala penlong ya ka youth convention ba shisin shisnem kabala sedang nadu kasitarik hadu lai tarik Nohprah hajar arpulai habalang shnong longkalu halor kapang pi ki khon tu kongu yala kikimi kikpa. Episode kala nong ka ba hendreu ka dekot ka ba iwe. Lapli perda ya ketika sngi hakasitarik Nohprah da iba Jimiral Karmuti, Working President ke JSM Central Body Kumukongsan. Hakatiga sngi la penlong ru iki session baper. Hakabala ajing seneng iki khun samla de ki riu shampang bakentup urang ba balang ketika snong uba bless you stekar bat ki sister evacuin lingdo sister manbha lingkoi. Hakalai tarik la penkut ya ketika convention da kemas bakhoj hakaba ipadar Ibor Dennis ilalong ikongsan hakajing senran lang Reverend Padar Ibor Mitri Lamare Spiritual Director. Kumjuru la penkubor ya kinongkit kam bethamai kaseng Samla Catholic Parish lat rembai. La penha perdai ketika janmi da ukongsan uba waila dameshwa siang syai bat kajing ai kusnam cheki khun Samla ki bapas bha haka matrik bat kelas 12 jong sinam arhajar arpulai. Padang yaki porjing ing samla jong iki unang yaki jing pos wi wi pa i wi de ban ya kersi
Pada kini ki Khubor la pois ka bakut jo kane ka thup Khubor nyai ka jing khublei phi baro ba phin kot phin klan bari karpa de phi balada phidan ki Khubor ki baja ha parish ne hasnong jong phi sngo bha ba phin pha ne pentip shangi haute u number ba don ha ka screen jong phi khnang ba nidang la ban penmi man ka tayo eki Khubor nyam ka jela khublei shibun ublei unkar khui phi